ہاضماک درد و درمان و بنی آدم ہاضمہ کار گنی پرواز یک روچ درد و درمان و بنی آدمہ گو یکی دمیہ ڈکوار پا مہر دوستی یکی دمیہ چارے تو وطمہ وتی دیوانی سوڑگی کت وحدی سہیں دیں پا دیں بوتا گڑا تا دیراں یکی دمیہ چارے تو بچکندت بچکندگانی ہزانہ پا کورکوا نبوتا بلے وحدی کے کم تر رہتا گڑا آہاں وطمہ وطا مجلس بنا کت گوں بنی آدمہ منی مہر باس کوہنو قدیمی درد پیش کب مہر و باز مزنی چیزی مناگوں بنی آدمہ مہر بگندے نبوتک بلے دوستی حلمہ بوتک ہوگوں ہائیا منی دوستی ہم باس کوہنو قدیمی درمان ہم بے توار نبوت گوں بنی آدمہ منی مہر مستر مثال ہمیشہ کہ من ہائیا واب و حرام نیلا چیا کہ منی نزا واب و حرام آئیے مستریں دجمنا دردا درائم گوں بنی آدمہ منی دوستی مستر مثال ہمیشہ کہ من ہائیا واب و حرام دیا چیا کہ منی نزا یہ ہائیے مستریں دوستا درمانا گشت واب و حرام بنی آدم مستریں دجمنا پرچے کے ہائیا پروش دیائینا دردہ وتی حبر پیداور کنگے جہد کت نا واجہ نا واب و حرام بنی آدم مستریں دوستا پرچے کے ہائیا فتح دیائینا درمانا ہم وتی حبر پیداور کنگے جہد کت بنی آدم یا ڈولا پا بیترک کو تواری دوینانی حبرہ گوشدارہ گاہت و کم کم ما آہانی حبرانی سرا بچکندگا ہتم بلے حیرانت کے باریں چیزی بگشت یا نا وہ ہگا بگشت گڑا ہا کرچے پرچے کے ہائیے حیالا روش و فتح یکیں چیزیں دو علمی پہناتا کہ چریشانی توکا برے یک کے سربرا بھی تو برے دومی وہ ہا چیزیں بنی آدم زند وہ درد و درمان وط ہم ہمیں دوئیں پہناتانی بنیادا تئی حیال چیئے درد و درمان ہر دکان یک پجیا چا بنی آدمہ جس کت و بنی آدمہ گو پر اسرار نظران دوئینانی نیمگا چارت سکے مانداریں بچکندگی جتو پا باز مہر و دوستی پسادات شمع دوئینانی حبر راستا حلاس پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے